Pannar is met trots deel van Derlyn Boerdery en Bloemhof se suksesstorie. Besproeiingsmielies speel 'n deurslaggewende rol in Suid-Afrika se nasionale mielieproduksie en dra jaarliks ongeveer 2,5 miljoen ton by tot die nasionale oes en ons voedselsekerheid. Hierdie proses vereis noukeurige beplanning, voorbereiding, bestuur en basterseleksie. Pannar se mieliepakket van ultravinnige besproeiingsbasters blink uit en het 'n bewese rekord soos Jacques Cornelius bevestig. Ten spyte van uitdagings soos beerdkrag, het ons aangepas deur halwe spulpunte te plant wat effektiewe besproeiing en goeie opbrengste moontlik maak. Gunstige hitteeenhede en besproeiing het ons gehelp om 'n sterk oes van Pannar se ultravinnige basters hierdie droogteseisoen te produseer. Praat met jou naaste Pannar verteenwoordiger en maak ons besproeiingsmielies ook deel van jou suksesstorie.